118. ayə وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَ آيَةً. Ve bilmeyenler, yani ilmi olmayanlar, kitabı bilmeyenler dediler ki, kaş ki Allah bizimle danışaydı. Yani bizimle danışaydı, yani bize değerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həqiqi elçi olmasını bize değerdi. Veyahut da bize bir möcüze, bir ayə gələrdi. Kəzəlikə qələl-ləzīnə min qablihim mislə qavlihim. Ve böylece onlardan evvelkiler de onların dediklerinin mislinde demiştiler. Teşabehet kulubuhum, ve onların kalpleri birbirine okşayır. Kad beyyennel ayati li kavmin yuqinun, ve biz de ayetleri yaqin inanan insanlar için beyan ettik, açıkladık. Ve kâlel cehaletu min ehlil kitabi ve gayrihim li nebiyyillahi ve rasulihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ala sebil inad. Yani kitap ehlinden ve başkalarından olan cahiller, o bilmeyenler Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inatkarlıkla dediler ki hella yukellimunallah mübaşireten, kaş ki Allah bizimle bir başa bizimle vasıtesiz danışardı ve bize haber vererdi ki hakikaten sen Allah'ın elçisisin. Ev te'tine bi mucizeti minallah, veyahut da sen bize Allah'tan bir mucize getirerdin. O mucize senin sadık olmana delalet ederdi. Misle hâzel kavli gâlethul umemu min qablu rusulinha inaden mukamereten. Ve onların dediği bu sözün mislinde de önceki ümmetler öz peygamberlerine, özlerine gönderilen elçiye böyle demiştiler, inatkarlıkla, tekebbürlükle. بِسَبَبِ تَشَابُهِ قُلُوبِ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. Ve bu da evvelkilerle sonra gelenlerin küfür ve zalalette kalplerinin birbirine okşamasına göredir. قَدْ أَوْضَحْنَا الْآيَاتِ لِلَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقًا جَازِمًا. Ve biz de qəti şekilde təsdiqləyən, yəqin inananlar için ayələri açıkladık. لِكَوْنِهِمْ مُؤْمِنِينَ بِاللّٰهِ Teala. Çünkü onlar Allah'a iman getirirler. مُتَّبِعِينَ مَا شَرَعَهُ لَهُمْ. Ve Allah'ın onlar için buyurduğuna tabi olurlar. Ve Allah da başka ayelerde bildirip ki önceki elçilere necə inatkarlıq ediblər, təkəbbürlük ediblər, necə sözlər deyirlər. Misal üçün Allah da buyurur: "Len nu'mine leke hatta narallaha cehra." Onlar Musa Aleyhisselam'a dediler ki biz Allah'ı açık aşkar görmedikçe sana iman getiren değildik. Ve hemçinin başka aylarda Allah da buyurur ki: "Qalu len nu'mine leke hatta tefşura lana minel ardı yanbu'a." Yani biz sana iman getiren değilik, sen bizde yerden bulaklar fışkırtmadıkça. Yani mucizeler isteyirler. Ve hemçinin Allah da buyurur: "Yes'eluke ehlul kitabi en tunezzil aleyhim kitaben mines sema." Kitap ehli senden isteyirler ki sen semadan onlara bir kitap nazil edesen. Fakat se'elu Musa ekbera min zalik. Ve onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istediler. Fekalu erinallaha cehra. Ve dediler ki bize Allah'ı açık aşkar göster. Açık aşkar göster. Yani bu da evvelkilerle sonrakilerin o kalplerinin tekebbürlükte, inatkarlıkta, küfürde beraber olmalarına göredir. Ve her kimde de bu cür vesfler olarsa bu insan da Allah Teala'nın kınadığı hemen insanların kalbiyle bunun kalbi eynidir. Ve ayetin sonunda Allah da bildirir ki yəqin inanan qövmə biz ayələri açıkladık. Ve her kim yəqin olarak inanırsa Allah'ın açık aşkar ayelerini bilir. Zahir olarak görsenen ayeleri bilir. Ve bununla da o insanda yəqinlik daha da artır ve şek şüphe gelir. Kim ki Allah'a teslim olur, Allah'tan gelen haberleri təsdiqləyirsə. 119. aya İnna arsalnake bil hakki beşiran ve nadira. Həqiqətən biz seni müjdeleyen ve korkudan olarak hakla gönderdik.
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ Ve sen de cehennem sakinleri, cehennem ehli hakkında soruşulan değilsen, soruşulmayacaksan. İnne arsalnâke eyyuhar rasûlü bid-dînil haqqil mueyyedi bil huceci vel mu'cizat. Ey Allah'ın elçisi, hakikaten biz seni hak dinle gönderdik. O din ki mucizelerle, delillerle desteklenir. Febellighu linnâs ve bu dini insanlara çattır. Ma'a tebşiril mu'minîne bi hayrayid dünya vel ahire. Müminleri dünya ve ahiret hayırlarıyla müjdeleyerek ve tahvifil muanidine bima yantadiruhum min azabillah. Ve inatkarları da korkudarak ki onları nice Allah'ın azabı gözləyir. Ve leste ba'del belâgi mes'ulen an kufri men kefere bike. Sen tebliğ ettikten sonra, Allah'ın dinini insanlara çattırdıktan sonra küfür edenlerin küfrü barəsində soruşulan değilsən. فَاِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Həqiqətən onlar qiyamət günü cəhənnəmə daxil olacaqlar və oradan çıxmayacaqlar. Və həmçinin bu ayənin təfsirində gəlir ki, başqa qiraətdə zikr olunur ki, وَلَا تَسْأَلْ Bu ayədə bizdə məşhur olan odur ki, وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ Sən cəhənnəm əhli haqqında soruşulmayacaqsan. Həmçinin başqa qiraətdə gəlir ki, لَا تَسْأَلْ Yəni sən soruşma cəhənnəm əhli haqqında. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme qadağan etmişdir cəhənnəm əhli haqqında Allah'tan istəməyi, onlara bağışlanma diləməyi. 120. ayə وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinlerine tabi olmayınca. قُلْ اِنَّ هُدَ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى De ki Allah'ın hak yoludur ancak doğru yol. Doğru yol yalnız Allah'ın yoludur, Allah'ın hak yoludur. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Ve sana ilim geldikten sonra onların hava isteklerine tabi olsan, seni Allah'tan koruyan ne bir dost ne de ki bir kömekçi yardımcı olar. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ اَيُّهَا الرَّسُولُ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى اِلَّا اِذَا تَرَكْتَ دِينَكَ وَاتَّبَعْتَ دِينَهُمْ Ey Allah'ın elçisi, ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne Yahudiler ne de ki Nasraniler senden razı olan değiller. O zaman razı olarlar ki sen öz dinini terk ederek onların dinine tabi olasan. Onlara de ki İslam dinidir doğru düzgün hak din. Ve eğer sen onların isteklerine tabi olsan, sana vahiy, Kur'an, ilim geldikten sonra Allah'ın azabından seni koruyacak ne bir dost, sana fayda verecek, menfaat verecek ne bir dost, ne de ki sana yardım eden kömekçi yapabilirsen. Ve hâle hitabu in kâne khâssan bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fehuve muvecehun ila ümmeti ammeten. Ve bu hitabı müraciat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hususi olarak has olsa da lakin ümumi ümmetinin hamısına aittir. Ve bu ayette Allah Teala əzəmətli şekilde qadağan edir. Yahudi ve Nasranilerin istek havalarına tabi olmağı ve onlara oxşamağı Allah Teala qadağan edir. Onların dinine has olan, onların dini ayinlerine has olan şeylerde onlara tabi olmağı Allah Teala qadağan edir. Ve həmçinin bu ayə bildirir ki, insan hak dine tabi olmalıdır. Kiminse hava isteğine yok. Ve Allah'ın razılığını elde etmeye çalışmalıdır. Kiminse
razılığını elde etmeye çalışmalı değil. 121. ayet اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. O kesler ki biz onlara kitap vermişik. Yani bizim kitap verdiklerimiz onu hakkı ile tilavet edirler. Məhz onlardır ona iman getirenler. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ve kim de ona küfür ederse, onu inkar ederse, məhz onlardır husrana uğrayanlar, ziyana uğrayanlar. اَلَّذ۪ينَ اَعْطَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنَ الْيَهُدِ وَالنَّصَارَى. Yani Yahudi ve Nasranilerden olanlar, o kesler ki biz onlara kitap vermişik. يَقْرَؤُونَهُ الْقِرَاءَةَ الصَّحِيحَ. O kitabı doğru düzgün okuyurlar. وَيَتَّبِعُونَهُ حَقَّ الْاِتِّبَاءِ ve onu hakkıyla tabi olurlar. Çünkü Arap dilinde teleyetlu tabi olmak manası verir. Ve bu ayette de Allah Teala buyuruyor ki yetlûnehu hakka tilaveti. Onu hakkıyla tilavet edirler. Ve tilavet eden insan hakkıyla tilavet eden o kestir ki Allah'ın kitabının emirlerine tabi olur. Qadağanlarına son koyur. Yani hakkıyla tilavet eden o şahsdır ki Allah'ın gönderdiği dine tabi olur. Yok eğer sadece üzündən oxuyur, ayələri oxuyur, qiraət edir və onda olanlara tabi olmursa və o kitabda olan qadağanlara son qoymursa və kitabın əmr etdiyi elçiyə tabi olmursa, Allah'ın gönderdiği elçinin özünə nümunə götürmürsə, necə ki bu Kur'an əmr edir, onda o insan Kur'an'ı, Allah'ın kitabını hakkıyla tilavet etmiş sayılmır. وَيُؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَ ف۪يهِ مِنَ الْاِيمَانِ بِرُسُلِ اللّٰهِ. Ve onlar, yani o kitapta gelen Allah'ın elçilerine iman getirmeyine hansı ki kitap emredir, ona iman edirler. وَمِنْهُمْ خَاتَمُهُمْ نَبِيُّنَا وَرَسُولُنَا مُحَمَّدٌ sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o peygamberlerin de sonuncusu bizim peygamberimiz Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. وَلَيُحَرِّفُونَ وَلَيُبَدِّلُونَ مَا جَاءَ ف۪يهِ. Ve onlar Yahudi ve Nasraniler Allah'ın gönderdiği o kitapta gelenleri ne yozmurlar ne de ki değişmirler. هَاُولَٰئِ هُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالنَّب۪ي Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Məhz bunlardır o kesler ki Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman getirirler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا بَعْدَ الْكِتَابِ وَكَتَمُوا بَعْدَهُ. Ama o kesler ki kitabın bir hissesini değiştiler ve bir hissesini bazılarını gizlettiler. فَهَاُولَٰئِ كُفَّارُ. Ve onlar kafirdirler. Allah'ın gönderdiği peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme küfreden, onu inkar edenlerdir. Ve hemçinin Allah'ın nazil ettiğini inkar eden şəxslərdir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ أَشَدُّ النَّاسِ خُسْرَانًا عِنْدَ اللّٰهِ. Ve kim de ona küfrederse Allah yanında husranı en şiddetli olanlar məhz onlardır. 122. ayet Ya bani İsrail ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları! Ey İsrail oğulları, yani ey Yakub'un oğulları, size nimet olarak verdiğim nimeti hatırlayın. Ve ben sizi alemlerden üstün ettim. Yani öz dövrünüzde, öz zamanınızda yaşayan alemlerden ben sizi üstün ettim. Ya zürriyete Yakub, ey Yakub'un zürriyeti. Çünkü Yakub'un adı, çünkü İsrail'in adı Yakub'dur. Yani İsrail Allah'ın kulu demektir. Yakub peygamberin adı da İsrail. İsrail oğulları deyəndə yəni Yaqub oğulları, Yaquba nisbət olunanlar qəsd olunur. Lakin alimlər deyir ki, indiki Yahudilər isə İsrail oğulları deyilməyə layiq deyirlər və onların Yaqub peyğəmbərə nisbət olunmaq üçün layiq olacaqları bir şeyləri yoxdur.
Uzkuru ni'amiyel kethira. Siz mənim çoxlu nimətlərimi xatırlayın. Sizə verdiyim çoxlu nimətlər. Və ənni faddaltukum alə aləmi zəmənikum. Və mən sizi sizin zamanınızda, sizin dövrünüzdə olan aləmlərdən üstün etdim. Sizə çoxlu peyğəmbər göndərməklə və sizə kitablar nazil etməklə. 123-cü ayə. Vəttəqu yevmən. O gündən qorxun. Elə bir gündən qorxun ki, la təczi nəfsun an nəfsin şeyən. Heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Və la yuqbalu minhə adlun. Və heç kəsdən də fidyə qəbul olunmayacaq. Və la tənfəuhə şəfaətun və ləhum yunsarun. Və onlara heç kəsə bir şəfaətçilik də fayda verməyəcək. Və onlara kömək olunmayacaq. Və ləhum yunsarun. Onlara kömək, yardım da olunmayacaqdır. Və xafu əhvalə yevmil hisab. Hesab gününün, qiyamət gününün o dəhşətlərindən qorxun. İz la tuğni nəfsun an nəfsin şeyən. Belə ki, o gün heç kəsə heç bir şeylə fayda verə bilməyəcək. Və la yəqbəlullahu minhə fidyətən. Və Allah Teala heç kəsdən bir fidyə də qəbul etməyəcək ki, o əzabdan xilas olsun. Və la tənfəuhə vəsatatun. Və heç kəsə vasitəçilik, ortaqlıq, şəfaətçilik də fayda verməyəcək. Və la əhədun yansuruhə. Və heç kəsə kömək, nə də ki, yardım edə bilməyəcəkdir.